Evo, kako otkazati pretplatu ako ste kupili bilo koju aplikaciju na Google Playu ili imate trial verziju, to jest vrijeme određeno da isprobate neku aplikaciju. Ja imam Google Play aplikaciju i sad ćemo vidjeti kako ću otkazati pretplatu. Evo ga, prvo trebate doći na svoju trgovinu Google Play. Evo ga, da se vratim natrag i pritisnete lijevom kutu ovo, postavke, krivo, računi, pretplate i sada treba pritisnuti, ako želite ažurirati aplikaciju, ažurira, ako želite pritisnuti, odustati od ove pretplate, odustani. Želim li to napraviti, otkaži pretplatu. Trial će proći nakon ovoga, tako da ne želim plaćati $9 na mjesec. Evo ga, piše kad će isteći. Prikaži. Evo ga, nadam se da vam je pomoglo. Ako je, lajkajte, ako ne, dislajkajte. Ako znate koga da treba ili da želi otkazati pretplatu, pokažite mu video ili mu objasnite. Ajde, bok. Hvala.